Kube besingabuta Esther ukuthi le strategy wasithathaphi lokuthi endelidzili ameme inkosi ameme naHamani kuthi babe kanye kuthi kutabe sekwendekana ekugcineni. Uyabona uNkulunkulu uyaphana umcabango, uyephana strategy lesitawukwenda ukuthi kusitakale lo munye umuntu kumbe lobeka sengodini njengaModekhayi. Labe kade awuphuma kulilwe khona, aphume asidumbu, aphume asmayila futhi aphume aphakanyisiwe. Kwangathi uNkulunkulu angakupha nawe imicabango, strategy, divine strategy ekwendeni tintfo. Kwangathi uNkulunkulu angakukhipha with a smile la bekumele uphume ngetinyembeti khona. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sisithole kuGenesis sahluko 33. Sifunze kusuka kuverse 1 kuya ku4. Jakobe wathi uphakamise amehlo wabona Esau eda nemadoda akakhe langemakhulu 400. Wehlukanisa abantwana. Ngicela kuzoba lapho ngingafunzi kepha ungatifunzela. Lapha nje ngicela sinothe Esau uta nemadoda, kusho ukuthi Esau solo akwata ngesikhathi Jakobe athatha sibusiso sakhe kubabe wakhe. Waze washo wathi hayi, akwedlule sikhathi sesililo sekushona kwababa wakhe, wathi utabe sewudila naye. Nyalo siyakhumbula-ke ukuthi Jakobe wabe uyabaleka, kepha nyalo Jakobe sewubuyela ekhaya. Esau kulowo mzuzu, kuleyo minyaka in between, solo uyapractice, solo uyarecruita bantfu, wakha impi to deal nemnakabo. Nali-ke libhayibheli liyasitshela ukuthi nangisawuyeda-ke nabo emakhulu 400 emadoda, uhlangana naJakobe. Ake sive kuverse 3. Jakobe wahamba embi kwabo bonke, wahamba embi kwabantwana, timfuyo takhe, titsebeni takhe, wahamba embi kwabo bonke, wakhothamela emhlabathini kasikhombisa, wathi made wefika kumnakabo. Verse 4. Kodwa Esau wagijima wamhlangabeza, wafike wamgona ngemikhono, wamanga, bakhala bobabili. Hayi, nangu uNkulunkulu avela. Lo muntu bekade agqwele intukuthelo, inzondo, kubulala. Kepha nyalo ushiye tikhali phasi, ushiye impi yakhe. Nangu agijima sewenda into langakayipractice. Nalaba leta nabo sebamangala ukuthi yebonini kani siyaphi la. uNkulunkulu wetimangaliso. Nawe ngineliciniso kubhalwe wena nami. Utakumangalisa uNkulunkulu. La bese kulungiswe khona emabutho ngemabutho kuthi you are being destroyed. uNkulunkulu uyawuvula imikhono yebantfu bebahlose kukubulala, kwehlulekisa, ayivule kube imikhono yeluthando. Bathi sebahlangana. Wendani uNkulunkulu? Wacitha ibhomu lebeyitawuchuma. Wayicitha uNkulunkulu. He diffused a time bomb that was about to explode. Lolaka inzondo kwenyanywa lebe kutawucitheka, kubhidlite, kukonakalisele tintfo, kukonakalisele likusasa. uNkulunkulu unemandla. Akazange akwenda lekhaya khashane ku-Esau, kepha wakwenda sebahlangene. Letinye tintfo ngathi uNkulunkulu uyatiyekela tonakale, kepha ekugcineni utawube uhlabela uthi I am the winner in Christ. uNkulunkulu abusise lusuku lwakho. Amen.